Okşayan TV kanalında Okul Batıl oyunun başlayıbız. Hayırlı gün tomoshachilar, hayırlı gün yigitler ham qizlar. Hayırlı gün. Bugün bizning o'yinimizda qatnashirg'ada Buyukdağ munitsipal rayonining Uli Bitaman o'rta umumiy bilim maktabi o'quvchilari keldilar. Ular Azaliya ham Ruzel. Aytagizlar, o'zlari bilan yaqinroq tanishib, Ruzel sendan boshlarmiz. Benim isim Ruzel, men 7. sınıfta okuyum. Biyoloji bilen geografiya falan yaratam. Hayvanlar bilen kızıksınam. Nendek hayvanlar bilan qiziqsinasan? Хищный hayvanlar bilen экзотический. Yaxshi, Ruzel bilan tanishdik. Sening kundashing bugun Azaliya bilan da tanishdik. Benim isim Azaliya. Men Uli Bitaman o'rta maktabining 7. sınıfından. Benim yaratgan fənim o fizkultura. Men har vaqt harakatda, ham men jirlarga birga yaratam. Yaxshi, mana bit o'quvchilarimiz bilan tanishdik. Endi har qaysig'izga da bugun o'ngishlar tilab qolaman. Uli Bitaman maktabin bilimin siniymiz bugun. Siz hazırmı? İyi. Haydi o'yinimizni boshlaymiz. Topshirig'imizning birinchi turini boshlaymiz. Ana qoidalarini esga tushirib o'zim. Bu turda sizga borlig'i 3 so'rov hozirlangan, javob variantlarida bor. So'rov yangrog'iga siz o'zingizga ballar qo'yasiz 0 dan olib 10 ga qadar. Agarda endi javobingiz durust ekan, ball sizning hisobingizga bo'ladi. Yo'q ekanida ball umumiy hisobdan olana e'tiborga bo'lasiz. Qoidalarni angladingizmi? İyi. Haydi o'zingizga uzoqqa so'zmaymiz. Birinchi so'rovga ko'chamiz. U bizning tatar tili darsidan bo'ladi. So'rov qulayroq yangray. Fe'l yo'nalishlari. Tug'ilsa, o'qilsa, yopilsa, kiyilsa fe'llari nindi yo'nalishda? Bu so'rovga birinchi bo'lib Ruzel javob berar, necha ball qo'yasan? 10. Ruzel 10 ball qo'yar. Azaliya 10. Azaliya da 10 ball qo'yar. Hozirgi javob variantlarini taqdim etamiz. Demak, tug'ilsa, o'qilsa, yopilsa, kiyilsa fe'llari qaysi yo'nalishda? Tub yo'nalishda, qaytim yo'nalishida, tushum yo'nalishida, o'rtaqliq yo'nalishida, yuklatuv yo'nalishida. Ruzel javob bergaysizmi? İyi. Tinglaymiz. Tug'ilsa, o'qilsa, yopilsa, kiyilsa fe'llari tushum yo'nalishida. Ruzelning javobini qabul etdim. Davom etamiz. Azaliya, sen ish o'ylaysan ekan. Men Ruzel bilan kelishim. Tug'ilsa, o'qilsa, yopilsa, kiyilsa fe'llari tushum yo'nalishida. Tushum yo'nalishida durust. Bektor javob berdi. Shundan tushum yo'nalishida fe'llar yıl qo'shimchalari qo'shilib yoziladi. Afarin, davom etamiz. Ikkinchi savolga ko'chamiz. Varyaklardan greklarga iltuvchi yo'l qaysi knyaz idora etgan vaqtda tuzilgan? So'rov albatta xatli o'laroq, lekin siz bu birimni o'tarsiz deb o'ylayman, chunki bu 6-sinfda o'tgan material sizdan. Azaliya, birimni birinchi bo'lib sen o'tayapsan, necha ball qo'yasan? 4. 4 ga ball qo'ya Azaliya. Ruzel 5. Ruzelda 5 ga ball. Tubanroq ballar qo'ydingiz, lekin aydagiz o'yinimizni davom etamiz, ham javob variantlarini taqdim etamiz. Demak, varyaklardan greklarga iltuvchi yo'l qaysi knyaz idora etgan vaqtda tuzilgan? Javob variantlari: Oleg, Igor, Svetoslav, Vladimir, Yaroslav Mudriy. Sizga yordam etuvchi uchun ustama ma'lumot sizga. Baltiq dengizidan Slavian jirlari osha Qora dengizga, undan Konstantinopolga qadar cho'zilgan savdo yo'li varyaklardan greklarga degan ism oladi. Ham bu qaysi knyaz idora etgan vaqt bo'ladi? Knyaz Vladimir idora etganda varyaklardan greklarga iltuvchi yo'l. Vladimir knyaz idora etgan vaqtda tuzilgan. Vladimir knyaz idora etganda tuzilgan. Deb sanaymiz bizning Azaliya. Ruzel necha bo'lar ekan? Varyaklardan greklarga iltuvchi yo'l Oleg knyazı idora etgan vaqtda tuzilgan. Benim fikrimcha shulay. Oleg knyaz deb o'ylaysiz. İyi. Hozir durust javobni tinglaymiz. Oleg Novgorod ham Kiyevni birlashtirgan 882-yilni ko'pgina tarixchilar burungi Rus davlati uyushining shartli datasi deb hisoblaylar. Novgorod ham Kiyev savdo yo'lining muhim punktlari bo'ladi. Haligi yo'lni kontrolda tutib, Kiyev knyazlarini kunchiqish Yevropa xalqlarini bo'ysundiruv uchun kurashda yordamida bu knyaz shundan da Oleg bo'ladi. Afarin. Ruzel durust javob berdi. Azaliya biroz yig'lashdi. Lekin kayfimizni tushirmaymiz. O'yinimizni boshladik-qina. Belki kelasi so'rov sening uchun yengilroq bo'lar, chunki u bizning aylanib dunyoni o'rganuv darsidan. Pedagogik so'rovga qo'shib, qaysi tuyuliq yarim-shullar ham shullar tabiatini saqlav uchun tuzilgan? So'rovga shulay deb yangrayib, Ruzel birinchi bo'lib sen javob berasizsan, necha ball qo'yasan? 10.
Rüzel yukarı bal koydu. Azali sen neçe bal koyasan? 10. Azali da 10 bal koydu. Yaxşı, cevap variantlarını təqdim edəm. Taymır tıyılığı, qora jirlər tıyılığı, Vrangel otrağı tıyılığı, Okyanı terası tıyılığı, İlmen tıyılığı. Rüzel, sen cevap bergəzirmi? Qara yerler tıyılığı, çüller tabiatını saklamak için tüzülgen de bilimin. Cevabını kabul ettim. Azali, sen cevap bergəzirmi? Qara cüller tıyılığı, yarımçüller, hamçüller tabiatını saklamak için tüzülgen. Aferin, bu birimni bildiriz. Ötep çıktığız Kalmık Respublikasında bu rayon köptenden beri qora jirler deb ataladi. Çünkü kışın mında qor bo'lmay, ajir qora bulup görünüyor. Bundan taş biri de qora sabaklı eren bir kubisi. O da tabiat görünüşüne qora tüs üstü. Bu jirlerde atıyılıq 1990-yılda atsılı. Onar bal koyabız ikigizge de hem şunun bilen birinci turubuzga yumğaq yasıyız. Rüzel bizning әліге olda baran, Azali quvib tuturgan bütün mümkünlikler de şartlar da var. Uğuşlar senin. Devam etamiz. İkinci turumuzni boshlaymiz. İkinci turumuz endi u bizning tertib tuzu deb ataladi. Bugun sizga tarixiy voqealar berilgan ham ularni xronologik tartibda tuzishga kerak bo'lacak. Yangidan biz sizning bilan siz yaratib bitirmagan tarix darsine ko'shamiz. Şu qizg'anish birimimiz shulay, birim o'zgartib bo'lmay. Ham bu birimni birinchi bo'lib she'riyat bo'yicha Azali sen boshqararsan. Anar davom etar Rüzel. Hazır endi men sizga idagi voqealarni taqdim etamiz. Tarixiy voqealarni xronologik tartibda tuzishga kerak. Bugun biz sizning bilan dunyo kunchig'ish, Rus kunchig'ish ham kun batish orasida degan temaga to'xtalashamiz, endi. Demak, mana sizga berilgan voqealar. Shved poxodlari, Aleksandr Yaroslavichning taxtga keluvi, Neva sug'ushi, Shved poxodlari, Tari yirtuvchilar sug'ushi, Bo'z usti sug'ushi. Mana sizga berilgan voqealar. Shu voqealarni birinchisidan olib, so'nggisini to'g'ri tuzishga kerak bo'lacak. Birimni durust o'tsangiz 5 ball. Yozishlaringiz qo'yilmay. Azali sinasizmi? Birinchisi Shved poxodlari, ikkinchisi Tari yirtuvchilar sug'ushi, uchinchisi Neva sug'ushi, to'rtinchisi Aleksandr Yaroslavichning taxtga keluvi ham aqtig'i Bo'z usti sug'ushi. Azalining fikrini tingladik, javoblarini qabul etdik. Hozir endi Rüzel javob bergan tegish. Men Azali bilan kelisham. Birinchi Shved poxodlari, onları Tari yirtuvchilar sug'ushi, onları Aleksandr Yaroslavichning taxtga keluvi, onları Neva sug'ushi, onları so'nggisi Bo'z usti sug'ushi. Qabul etdim ikkingizni javoblaringizni. Hozir sizga durust javoblarni taqdim etaman. Birinchi bosqichda shundan da Shved poxodi bo'lirga tegish edi. Aferin, durust aytdingiz. Ikkinchi bosqichda Tari yirtuvchilar sug'ushi, hamda uchinchi bosqichda Aleksandr Yaroslavichning taxtga keluvi bo'lirga tegish edi. Baratekandan so'ngra Neva sug'ushi ham durust. Albatta, beshinchi bosqichda Bo'z usti sug'ushi. Voqealarni durust tartibda bizni Rüzel o'rnashtirdi. Shunga ko'ra Rüzelga biz 5 ball qo'yamiz. Azaliga 3 ball. Shu aytib biz ikkinchi turumizga yumg'aq yasaymiz. Hamanda hali bizning Rüzel oldinroq. Azali tirishirga, ham endi 3-turda quvib jetarsan deb ishonib qolaman. Bu yo'li biz sizning bilan birinchi turga o'xshash qoidalar bo'yicha borashamiz, lekin javoblar orasida ortig'in, durust bo'lmagan so'zlarga kerak. Qoidalarni angladingiz? Neden bunun hakkında so'ylov mumkinligi ballar qo'yganda, ballarni o'zingiz qo'yasiz. Javobingiz durust bo'lsa, ball sizning hisobga, yo'q ekanligida olmashaq. Shunday deb aytib ketdik. Birinchi birimni yangrataman. Keng yaproqli og'ochlar. Yengilginasroq yuqori ballar qo'ysangiz bo'ladi. Rüzel sendan boshlar, biz necha ball qo'yasan? 2. 2 ball. Yaxshi. Azali? 5. Azali biraz yuqoriroq ball qo'ydi. Hammaga javob variantlarini taqdim etaman. Imen, rangi, yuka, uzoq, qorama. Mana sizga berilgan og'ochlar, shularning qaysisi keng yaproqli og'ochlar ratiga kirmaydi? Rüzel, sen javob bergazirmi? Bunda keng yaproqli og'ochlar ratiga kirmay yuka. Yuka deb sanaysan? Yaxshi, javobingni qabul etdim. Azali? Menimcha keng yaproqli og'ochlarga kirmay uzoq.
Усак деп саныйм Азалия, хәзер дөрес җавапны яңгырата. Шуннан да берегез бу сорауга дөрес җавап бирде. Һәм ул Азалия булды. Азалига 5 балл куябыз, чөнки шуннан да усак ул вак яфраклы агачлар рәтенә керә. Рүзәл бу чакта бераз гына ялгышты. Афарин Азалия, кул җитә башладык. Дәвам итәбез шушы урында. Инде без сезнең белән тыйлыклар темасын бер кузгаткан идек. Икенче тапкыры да шушы темага тукталырбыз. Бу биремне беренче булып Азалия башкарачак. Ничә балл куясың? 15. 5 балл куя Азалия. Рүзәл? Мен тоже 5. Рүзәл дә 5 балл куя. Киттек тыйлыкларның исемлеген тыңлыйбыз. Илмен тыйлыгы, Ерак Көнчыгыш диңгез тыйлыгы, Врангель утравы тыйлыгы, Таймар тыйлыгы, Уильям Рикетс тыйлыгы. Бу тыйлыкларның кайсысы икенче телдә әйткәндә Россия тыйлыкларына керми? Уйларга вакыт булды. Азалия, синнән җавап көтәбез. Менимчә, ул Уильям Рикетс тыйлыгы. Мен Врангель утравы тыйлыгы дип уйлыйм. Рүзәл Врангель утравы тыйлыгы дип саный, ә менә Азалия янәдән бу очракта дөрес булып чыкты. Уильям Рикетс тыйлыгы Австралиядә урнашкан һәм ул Россия тыйлыклары рәтенә керми. Роберт Миннуллин шигырьләре. Бу биремне беренче булып Рүзәл син башкарачаксың, ничә балл куясың? 4 балл куям. 4 кенә балл куя Рүзәл. Азалия? Мен 6. Азалия 6 балл куя. Яхшы. Таңлыйбыз җавап вариантларын. Энекәш кирәк миңа. Бип. Әни мин күчек күрдем. Шундый минем туган ягым. Кайтыкла үзебезгә. Бу шигырьләрнең кайсысы Роберт Миннуллинныкы түгел? Роберт Миннуллинның шигыре булмаганда бип. Кем аның авторы әйтә аласыңмы? Юк. Танымыйсың? Ярый, ансы инде безнең биремгә керми. Җавабын кабул иттем. Азалия? Мен Рүзәл белән килешәм. Роберт Миннуллинның шигырьләренә керми. Бип. Әйе, шуннан да энекәш кирәк миңа. Әни мин күчек күрдем. Шундый минем туган ягым. Кайтыкла үзебезгә. Булар барысы да Роберт Миннуллинның шигырьләре, әмма бип. Ул гади тапташ шигыре. Менә бит Азалия тырышты һәм Рүзәл сине узып та китте, ләкин 4нче турыбыз нәтиҗәләрне әле үзгәртә ала, чөнки монда без сезнең белән 10 балл эшләябыз. Һәм икегезгә дә уңышлар теләп, 4нче турыбызга күчәбез. Мәктәптә уңышларыгыз ничек, егетләр, кызлар? Әйбәт. Сез яхшы укыйсызмы? Әйе. Менә инде бүген дә үзегезнең яхшы укучылар икәнлегегезне тагын бер кат дәлилләдегез. Хәзер инде без сезнең белән бары тик 4нче соңгы турны гына уйнаячакбыз. Һәр кайсыгызга да 10 сорау әзерләнгән. Аларга тиз арада гына җавап бирергә кирәк. Һәрбер җавабыгыз өчен сезгә 1 балл куелачак. Шулай итеп әйткәнемчә, бу турда 10 балл эшләй аласыз. Әле куып җитәргә мөмкинлек бар. Сорау сиңа әзерләнгән. Ничә сорауга дөрес җавап бирәмен дип уйлыйсың? 6-сына. 6-сына. Яхшы, 6 дип уйлый безнең Азалия. Хәзер әйдәгез тикшереп карарбыз. Димәк, син әзерме? Әйе. Китте уйлап торам, кыт юк инде, әмма шундый җавап бирә кирәк. Беренче сорау. Якташ сүзе кайсы сүз төркеменә керә? 1, 2, 3. Исем сүз төркеменә керә. Аның белән кер үтүклиләр. Учук. Дөрес. Йолдызның ничә почмагы бар? 5. Дөрес. 6-ны 9-га тапкырлагач ничә була? 54. Дөрес. Түбән Кама ул нәрсә? Ул шәһәр. Дөрес. Ерак сүзенең антонимы? Якын. Дөрес. Мәкальне дәвам ит. Кунак булса? Нинди бу? 1, 2, Яхшы бу. 3 тыйнак. Бу кабул итә алмыйм. Йоклаганда кеше нәрсә күрә? Төш. Төш күрә, дөрес. Табышмакка җавап кирәк. Ялт ялтырый, җирнең өсте калтырый. Су. Юк, яшен була бу. Думбра, гитара, сорнай булар нәрсә? Уен кораллары. Музыка уен кораллары кабул итәм. Син 7 сорауга дөрес җавап бирдең, хәтта үзең көткән нәтиҗәдән дә яхшырак. Афәрин. Инде соңгы тур безнең хәзер. Сорауларга җавап бирергә кирәк булачак. Бу юлы инде сиңа җавап вариантлары юк. Үзең уйларга. Ничек уйлыйсың? Башкарып чыгарсыңмы?
Алам. Неше сұрауға жауап беремін деп ойлайсың? 8-ге дұрыс етіп жауап беремін деп ойлаймын. Не бит ничек сен өзің ышанғансың, қойын келе мындай характер. Семьяда инде. Демек сіздің игізде шулай. Ярар. Айда хәл текшерербез, шынында 8 сұрауға дұрыс жауап берсең мекенсің, жоқ мекен. Кеттік. Балалар сөзі қайсы сөз тіркіміне кіре? Исем, Дұрыс. Оның білен тузан суырталар. пылесос, Яки тузан суыртқыш қабыл етем дұрыс. Туры пышмақлықта неше пышмақ бар? 3, Туры пышмақлықта. 4, Дұрыс. 18-ні 3-ке бүлгеш неше була? 6, Дұрыс. Яршаллы ол нәрсе? шәһәр, Дұрыс. Бірге сөзінің қапма қашысы. Антонима. айрым, Дұрыс. Мәқәлне дәвам ет. Қунақ ашы. Қунақ ашы. тәмле ашы, Мындай мәқәлне де ясасақ була, ләкин дұрыс жауап қара қаршы булырға тиеші де қабыл ете алмайм. Йоқлағанда көзләр нешек була? емақ, Дұрыс. Табышмаққа жауап керек. Жиді сүлгем, жиді түсті, жидісін де ілдім көкке. салават көпірі, Дұрыс. Футбол, шахмат, теннис бұлар нәрсе? спорт түрлері, Дұрыс, дұрыс спорт ойыннары қабыл еттім. Сен 9 сұрауға дұрыс жауап бердің. Бек яқшы нәтиже көрсеттің. Афәрин. Мен қалса бүгінгі ойнашуны нәтиже шығарыға була. Ұлы Бетаман орта ғымыми білім мәктәбі оқушылары шыннан да бек қызықсынышан һәм білімге ұмтылышан. Шуңа көрі һәр қойсыңызға да келешекте де оңышылар тілім. Қызықсынуларыңызны ұмытмағыз. Хоббиларыңыз һәрдайым болып тұрсын. Мәктәпте яқшы оқығыз, олимпиадалар, бәйгелерде яқшы ғына шығышлар ясаңыз. Бүгінгі сіздің баса болашам, келесі шошыларға қадар. Sağ olun. салавағыз, Миңа бүтін турларда ашады. Ләкин мин буталғаш, мин Рүзәлден алдарак китмәсмен дип уйлаган идем. Миңа 4-нче тур иң ошаганым. миңа мында бітім тур ұшады, ләкин миңа самый ұшаған 4-нче тур болды, ең қызықлысы шул тур болды. Мен да өзімнің білімлерімді текшерге келем, мен қанағат. Тапшырының 2-нче сезоны тулы көшкә үз эшен дәвам итә. Тик бүгенге катнашучылар Азалия да, Рүзәл дә алдагы катнашучыларны куып җитә алмады. Көз көне үк югары балл җыйган Әминә һәм Мустафа лидерлар баскычында нык утыра. Киләсе тапшыру катнашучылары нинди үзгәреш кертер? 18 декабрь көнне белербез.